Duar Bagri APHLC Maipu Mondor Singh Tipen Ferangkia Mai Kangipon. Department of Education School Karbi Anglong Autonomous Council atum Chipatirpi Ponsi ceremonial distribution of tablet PC to school Puachai Mekedeng Pon. Jangmi Pokrener Cap Arni Difu Sarsing Teron Langkung Habe Memorial Town Hall along distribution of tablet PC Puachai Mekapamat Pon. Lason se Mai ke Cheng Hot Khayalunjir Lun Pon se Mai Cheng Pon. Labang so Mai along Alhiaman Pen Kachitang Dun Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tulram Ronghang Lapen MLA Bida Singh Ling Lapen Karbi Anglong Lapen Demahaso MP Horn Singh Bay Education EM Richard Tok Bilapen EM Lun Singh Teron EM Amar Singh Tisuk Mongol Singh Timong Dominico Ping Maslai MSc Johnny Timong Ed Singh Rong Par Long Bison Bay Dilotoma Hasnu Kadam Terang P Deputy Secretary Lapen Lothan Bang Mate Headmaster Lapen Headmistress Atum Sita Meche Tong Don Si Maya Long RDP Dun Maya Long CM Dr. Tulram Ronghang Kaninge Ponatenge Bang Pharo Krehinira Treasure Cap Ana Phai Laptop Pipajir Ponlo Lapen tablet sitame bang Gracia Fan ke Pipajir Ponlo Pusining Japon News Desk Report Time News Tifu. এই সভাত উপস্থিত আমার শ্রদ্ধার ডিফু এলের বিধায়ক বিদা সিং লেং ডাঙরিয়া কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ ডিপুটি স্পিকাৰ প্ৰমুখ্যে সম্মানীয় EM MEC সকল আৰু এই সভাত উপস্থিত থকা বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা অহা মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মই সকলোকে নমস্কাৰ যাচিছোঁ কাৰ্ডম জুঠাই খুলুম্বাই ইতিমধ্যে উপলব্ধি বক্তা তথা বিধায়ক ডাঙৰীয়া বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ে তেওঁৰ ভাষণত প্ৰকাশ কৰিছে ঠিক তেনেকৈ মই মোৰ দৃষ্টিত মোৰ চিন্তাধাৰাত বিশেষকৈ আজি এই কাৰ্যসূচীৰ লগত জড়িত বিষয়সমূহৰ ওপৰত দুএষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ টিচাৰ্ছসকলৰ বাবে যে আজি অসম চৰকাৰে আমাৰ সকলো শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰামেশ পেগু ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত অসমৰ সকলো জিলাত বিশেষকৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে কিছুমান আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে সেই আঁচনিৰ ভিতৰত বিশেষকৈ এই টেবলেট PC ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ এটা অংশ হিচাপে আজি আমি এই সভাত উপস্থিত হৈছোঁ গতিকে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ এখন জিলাৰ মানদণ্ড শিক্ষাৰ মানদণ্ড যদি জুখিবলৈ যায় তেনেহ'লে প্ৰথম আমি টিচাৰ্ছসকলৰ ওপৰত সেই হিচাপে এতিয়া এই নতুন পদ্ধতিৰে যে আপোনালোকে কৰিব লাগিব শিক্ষকসকলে যে আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালী ভালদৰে স্কুল পঠাব লাগিব আমাৰ স্কুলৰ সুনাম অৰ্জন কৰিব লাগিব কাৰণ আপোনালোকে যে গৈছে এই লেপটপত ভৰাব পাৰে দেন ইট উইল বি ৰেকৰ্ডেড যে আপোনালোকৰ যে চেষ্টা কৰিছে আপোনালোকে যে অন্তত সদিচ্ছা আছে এই কথাটো ৰেকৰ্ড থাকিব এইটো আমাৰ CM ডাঙৰীয়া বা সময়ত EM ডাঙৰীয়া সময়ত ইন্সপেক্টৰসকলক এইবিলাক দেখুৱাব পাৰিব যে 1217 লেপটপ দিয়া হৈছে আৰু সেইটো ক্ৰাইটেৰিয়া আছে নৰ্মছ আছে 195 ইয়াৰ্ছ ইনৰলমেণ্ট ষ্টুডেণ্ট হ'লে ওৱান টেবলেট পাব আৰু এটা যদি এবভ হয় এনেধৰণৰ এটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেইটো দুটা টেবলেট PC পাব তাৰপিছত 1500 ষ্টুডেণ্ট এনৰলমেণ্ট যদি থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে আকৌ 5টা টেবলেট পাব আৰু যিবিলাকৰ এটেণ্ডেঞ্চ তেওঁলোকৰ গৈছেনে নাই সেই গোটেইখিনি সেই লেপটপৰ লগতে মনিটৰ কৰি থাকিব আৰু যিমানখিনি মিড ডে মিল আছে
গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিটো বিনামূলীয়া দিয়া আছে যে খোৱা বস্তু যিটো দি আছে সেইবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাইছেনে নাই তেওঁলোকৰ মনিটৰ কৰি থাকে আৰু লাৰ্ণিং চিষ্টেমটো সেই টেবলেটৰ জৰিয়তে কৰা হ'ব এই গোটেইখিনি ইয়াত ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেই গোটেইখিনি আজি আমি কাৰ্বি আংলঙৰ এডুকেশ্যনৰ চিষ্টেমৰ পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত আমি বিশেষকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ ৰণোজ পিগৌ অনাৰেবল এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰ্বি আংলঙৰ চুকে কোণে পাহাৰ এৰিয়া যিবিলাকৰ টিচাৰ্ছবিলাকৰ বহুতো এবচেণ্ট আমি দেখা পাই আৰু সেই এবচেণ্টৰ সেই টেবলেট পিচিউতে থাকিব নোৱাৰে তাৰে ল'ৰা ছোৱালী ভাল হ'ব তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মিডিয়াবিলাক আমাক ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব 1217 হ'ব Duar Bagri APSLC Maipu Mondor Sing Dipen Ferangkia Mai Kangi Ko Bangso Ferangkia Mai Kangi Nang Kok Alam Theke La Puhenlo KAAC Along Karbi Anglong MP Horan Sing Be Alangli Dorom Hian Kapachar Wojia Phansi Kai Kita Kamata Athema Kedam Tangar Ni Karbi Hongharia Dorom Amayalong Lam Kaninje Angho Kachepahe Jim Athema Hada Ke Party Meeting Kali Si Hadak Party Alam Thesi Kaninje Party Phansi ka sorsa se rat athingno kaningje angho ta ka chikilikle athema hongharia dhoroma mayalongke honghari aron ajutang alam si kaningje nangji lasi lake karbi hongharia dhoroma phan lang plot si party alam patherongno lasi inut MP chikrong set ke chetherak nangji lapen konat amayalong si kopi ningje nangji ma ke chini nangji lasi karbi anglong arat atum ning oinang ne MP Horan Singh be alangli si karbi akaya phan Kaching hon thek thesi kaning jelu lasi nilitum all Duar Bagri APSLC mate Karbi Anglong APSLC asong penchuning rilo methang akaya phan komatsi kaching hon ma lapen komat asong si hemprek phan kachi song ma lapen Karbi akai reng dok reng ni pen kidolong jima lake kamata thek asong mate party phan le kadu kawe Karbi Anglong aradatum kamatha bame non pusi chuning rilo lapen nilitum APSLC asong atum ke Radake sungpen kapajok jia phansi kamatha lapen Karbi Anglong arat akemang article 244A akemang lapen hemprek phansi kemang nilitum jongsi ke hailo purote hemprek one vekpo ningthenon pusi Duar Bagri APSLC Maipu Mondor Singh tipen herangke athengnu ningjepon news desk report time news difu ini nilitum dak 26 non Duar Bagri APSLC pen hitum dak press mikani nang kokalalo alang li Horan Singh be apan nilitum isilam boing tungdu atembo pipon ma prote alang li kedam tangan nong sitame Karbi ian mante ardeng ian atum phan la dorom pen lang pacarbu je pan alang li la solam bang ninje be la sopo sinon kedam tang alang li hongharia me nong sitame alang li donlo alang li hongharia me nong kitong sitame ahora dur pen alang li bang duni gede la se aho hala hongharia me tum bang alang li pan bang MP mana peng be alang li pan phalo alang li pan sitame jume sen ba biji sore gen pon je pan alang li pan pha ponlo sitame alang li bang na so ame meeting long gitu na bang ke dorom alam bang ni ye don de han rak ni ye don nai ke dorom alam ko ton se ke alira loni pinai ma ko ton si mane Karbi tum hongari aron sitame ar itiniti pen ke to thegi ma ba ko ton si non ubi ki mi tum phan biji sere ke than pon ma la so lam bang ke than pon pedesi honda ke political alam thanam ro pen political alam thanam rong sitame honda bang ke alang li bang ke ako dorom pen politics la so alang li ma ke pacheng ui thuru si bang non ke che ke be so to se kar bang long bang ke majority na ke man thu po poran sitame alang li bang ke la Karbi khei se ang bong lang li la dorom amen pen alang li ke thak je phan bakai pachi bhong ye pachar bo je phan bang mon ye bang ke alang li si MP od adur ka delo potin ne tum Duar Bagri APSLC hoi pen jong da alang li ke dam tang an long sitame alang li May meeting long ke duran sitame alang li isi bak sitame MP pen ke rap pu ke chak don ta ve khani la khei pen ke pachar bo je dorom pen ke pachar bo je khei si jan pachar bo je alam sini je ba la sine tum ke Duar Bagri APSLC pen ke alang li inod MP pote alang li agyan cipa tu tha po bang sine tum non bang ke pung tung du la si alang li pan ki pupe ga lilo pinang an alang li pan munir tu
kininge tum dolo seta me la so 24 plus ke do hut dengan jang ka si song polam taninge be la ke hala alang li pena pan ka buji the ke dong ke dengan jang seta me ke si song ko pi polom ma pote isi la ke kaya sentiment kay papan ke ki pajok ye pan na penong rilong pat apan ko son ki charai kom na yela ma pen hempre ko son si sam sarkar so na pi pere mana so put hak si ningi pung pen si ki si song seta me lang li bang ke pudu tot rong la 24 plus atum pan seta me dengan jang pen ki si song seta me la si si lang ke kar bia kay pan si lang me khang si chi ne joy po ne le tum ke jong pan ni la si ke bang ki lang an seta me lang li la son ang ho chi pai jim de je pan si ne tum do re bori i pi si hoi pen ke jong pon thiblo la pen ke ni le tum chot kai la ke kar biang long arat an bang ke alang li pan bang ke la so alam kininge la hong hari Christian alam dhorom alam pacar wo wer je pan ba kar bi aju teng long setami alang li ninge pon la karcharer long setami ne to ipesa si pen ke karcharer along setami ne to ke na da ke pasek sak na ve ke kam thik na ve setami alang li ke la kar bi rong asar tum pen setami ipesa pen ke sias pen setami akonon la kar bi hong hari asai pen setami alang li bang ke la so adrom pen setami drom ke nang pacar wo je pan se bidi kang le malang le klem la sikar pi ang lo rat mang hunang ne la horen sing bi alam mar je pin pen ile tum ke mang ken kam si bet chora pe je pan se ne li kar bi ang lo rat don pan yes wes di ma so kar bi pan ta choni ri lo na se alang le kin je ke chok che ke le bang ke na le tum ar ju pen nang li no pen pa bor ile tum ino pen pa bor lap ni ji na se alang li nu ke buji tek the bang lo alang li nu ke chini tek the bang lo alang li pinion ni ta MP scheme pukona ne ilong bak ti pidam ta thelong le la salang ji therak nai ke lalo ala lang li ke thet theong si lai lam tang pe lam mukha salang li phartu lam te ningi do ta la sikar beng long MP bang ke bang ji lang an ta khamu velo non ta khamu velo la si mumu si ta me la lang li phan bang ke MP pu ta me hok pen se ta me ale ve de ji sankar bya ke Abirta dejila MP non son alam kininge po bangke public comment pi ber bangke lang li chokche putin ete episode hoi pen condemn don la kado